mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye ibintu birakomeza kurushaho gukomera, intambara irakomeza kurushaho gufata intera ikomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano karundura yongeye kwibasira ibice byinshi ni muri teritwari ya Masisi. Imirwano yongeye gufata intera ikomeye cyane, M23 ibyutse yandika itangazo itabaza amahanga, ni nyuma y'uko igabweho ibitero karundura, ibitero bikomeye cyane byashengabaje uyu mutwe wa M23. Sadeke yarahiriye kwihorera ku basirikare bayo bakomerekejwe ndetse n'abishwe n'umutwe wa M23. Ni mu muhango wo gushyingura aba basirikare wabaye ku munsi w'ejo tariki 9 z'uku kwezi kwa kane 2024. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Sadeke warahiriye ko ingabo ze zigomba gukora ibyo zakoze 2012 ubwo zarasaga M23 igakwira umushwaro. Turaza gukomoza ku magambo akomeye cyane, amagambo yatangajwe na Madamu Bintou Keita, umuyobozi wa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, weruye akabwira itangazamakuru ko umujyi wa Sake uri hagati nk'ururimi isaha ku isaha inyeshyamba z'umutwe wa M23 zishobora kuwufata, kuko amezi ngo agiye kuba abiri M23 itava muri uyu mujyi wa Sake. Ibi yabitangaje nyuma y'uko hari amakuru avuga ko ingabo za MONUSCO zavanye ibirindiro byazo Sake zikabihungishiriza ahandi. Ese izi ngabo zerekeje he? Turaza gusoreza ku ntambara ikomeye cyane, intambara ishobora kubyara iya gatatu y'isi, ni hagati ya Perezida Putin ndetse na Zelensky. Byinshi ku bitero bikomeye cyane Ukraine yagabye ku mujyi mukuru w'Uburusiya uraza kubimenya. Wowe icyo tugusaba, reba munsi ya video ubundi ukande subscribe, ubundi amakuru yacu urusheho kuyakurikirana 5 kuri 5. Ikaze. Ni imiborogo n'agahinda gakomeye cyane, ibitero bikomeye cyane byongeye kwibasira abaturage batuye Mushaki, Sake, Mubambiro, Kabano, Kaganga, Murondo ndetse no mu gace ka Mushaki. Ni ibice byo muri teritwari ya Masisi, aho ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, abacancuro, Sadeke bateye amasasu menshi mu baturage batuye muri lokalite ya Mushaki, bica inzirakarengane z'abaturage, dore ko ari amakuru yashyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka uvugira M23. Kanyuka ahamya ko ibi bisasu byatewe mu baturage ba Mushaki byatewe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Yavuze ko guhera ku wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa kane 2024 ingabo za Kongo FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane ku baturage batuye mu bice bitandukanye. Lawrence Kanyuka yatangaje ko M23 ikomeje kurengera abaturage, ikomeje kugaragaza ko itazakomeza kurebera ubwicanyi bukomeje gufata intera bukorwa n'ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Mushaki ni kamwe mu gace kari mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, dore ko ari agace gafatwa nk'ihuriro rya teritwari ya Masisi, Nyiragongo ndetse no muri Rucuru. M23 imaze igihe igenzura ibi bice nyuma y'uko yabyirukanyemo ingabo za Kongo FARDC. Ubu M23 iratangaza ko muri ibi bihe bitoroshye igomba gucecekesha imbunda zica abaturage aho zaba ziteretse hose, kugira ngo barinde abaturage bakomeje gukurwa mu byabo n'amasasu FARDC ikomeje kugenda ibagabaho. Ku munsi w'ejo hashize ibitero byiriwe muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko mu mujyi wa Sake, dore ko uyu mujyi wa Sake uherereye mu birometero 25 ujya mu mujyi wa Goma, dore ko ubu ngubu uyu mujyi wa Sake wamaze kuba ubutayu, wamaze kuba amatongo, kuko nta muturage n'umwe uhasigaye. Bitsindagiye mu mujyi wa Goma, abandi bitsindagira imweso, bitewe ahanini n'imirwano igiye kumara amezi arenga 3 iri muri uyu mujyi.
dore ko ari n'umujyi umuyobozi wa MONUSCO yamaze kwerura akavuga ko uri hagati nk'ururimi M23 isaha ku isaha izafata uyu mujyi. Uyu ni Madamu Bintou Keita, umuyobozi wa MONUSCO ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wanze guca ku ruhande akavuga ko M23 yagose uyu mujyi wa Sake, ndetse M23 isaha ku isaha ishobora kwigarura uyu mujyi. Ibi yabitangaje nyuma y'uko ingabo zaturutse mu gihugu cy'Ubuhinde bivuzwe ko zavanye ibirindiro byazo mu mujyi wa Sake nyuma y'uko zikanze M23. Ubusanzwe MONUSCO yari yaratangaje ko M23 nigerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma bazifatanye n'ingabo za Kongo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23, dore ko byanakozwe bagahabwa izina rya operasiyo ya Springbok, aho kugeza ubu ngubu iyi operasiyo bivugwa ko FARDC itigeze itanga abasirikare bayo mu gufatanya na MONUSCO, dore ko FARDC yagiye ishinza MONUSCO kubagambanira ngo igaha ubufasha M23, nk'uko ngo byabaye ubwo M23 yafataga ibice birimo Nyanzare ndetse na Rwindi, kuko ibice bya Rwindi harimo ingabo za MONUSCO kandi zavanyemo ibirindiro byazo nyuma y'uko bumvishe ko M23 yahaje. Ubu M23 iragenzura Rwindi, Nyanzare, utu duce dusanzwe ari n'uduce tw'ingenzi, kuko agace ka Nyanzare bivugwa ko kavukamo General Sultani Makenga. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku ntambara y'akasamutwe, intambara rukokoma, intambara ishobora kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose. Ubu Uburusiya bukomeje kongera ibitero mu bice bitandukanye bya Ukraine. Ni intambara yongeye kuvugisha amahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gutangaza ko zigomba gutanga imfashanyo yose perezida w'igihugu cya Ukraine Zelensky agomba gukenera. Ni nyuma y'uko Amerika nayo ibwiwe ko niramuka iyohereje umusirikare wayo ku butaka bwa Ukraine, perezida Putin yiteguye gukoresha intwaro kirimbuzi. Ubu Ubushinwa nabwo bwamaze kwemera gutanga inkunga yose ishoboka kuri perezida Putin. Ni nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo z'Ubushinwa atangaje ko biteguye gutanga imfashanyo yose izakenerwa n'abasirikare ba Putin mu gihe NATO cyangwa se OTAN yaba yohereje umwe mu basirikare bayo ku butaka bw'Uburusiya. Ibi byose ni ibishimangira ko n'ubundi nk'uko byatangajwe na Putin, Ukraine atariyo irwana iyi ntambara ahubwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin akimara gutorwa yareruye avuga ko ashaka guca agasuzuguro k'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gushaka kuyoboza isi agatoki, bitewe ahanini n'inyungu bakomeje kugenda bakuramo. Ubu amakuru avuga ko Uburusiya bwamaze gutegura intwaro kirimbuzi bwiteguye kuzikoresha mu gihe icyo ari cyo cyose hagira umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongera kugaragara kuri ubu butaka.